Rodigeda, Namis P. Rodigeda, Namis P. Para FM. Huna mitambo ipadao zigidizwa maro pano lipasini pezi bora ya mirenje ndione ine yatebelwa nga manda itebelwa nga batu papiro ti bilioni ndingato bilioni nazo kudibuti so namusi mtichilisi wa para FM ndingazoroba disera Ravhutulu ha mitambo loko bera ndiko batanganeza kashimwe chipita chambeke mshimo ya Rodigeda ngazina ndi famous P ndishera ndena bone karibe roto bazino sukastoro awaraya tai basengwa ngori live ka Facebook baba toda para FM renani misiote kana baya ka YouTube batoda para FM kashara TC 87.9 yakona 7.8 kana ba disimbu sozabo ka Facebook batoda para FM renani misiote X @msp_DJ kana @para kana mtichilisi wa para FM badiko rotechile sabane pone baba hone mwenu washwera zura naye hey bana bangwe madzina manji kana nditori mini mamu badobadiba kana ndiri pretty boy ndari pretty boy ndofeds Namusi Rodigeda nawo Arnold pretty boy Ravhutulu Ravhutulu kubatanganeza kamege mshima Rodigeda ndikoli botanganiziwa Miss P abela mangwe madzina ndi apya Brazuka Sigzo Black Poison Palm Cricket Nanza Mr Left and Right ndi matukunyana ndaamba program ya fera aya madzina zvino akodawo nebanda bakododirina kana bakudidorinwa nga bathu zezwi bakuchimbira ndicharuwa ndokudziwa pfi dzina litevela zvine muthu ava zvone kana zviito vone vane vadirina on tinoveda dirina dzina liti otakotobva vathu kizvimara vori vachitojena vetu vathu vati vavana mazviru zvino amusabiri kuchimbira afano ndichiri waRavhutulu mwana mumwe zvidozuri waRavhutulu vatobverera pedzi handiyane fana ndikutoro toraro ndikutoro zvikakutoro wazvidiva naye neri radioni lathaviwa dzembei likotsera pasi litiyobonera nga muroho limwe dzina ndifi mubudzedzi ndivobona nga kubudzedzele musi ndichijena urauna na zvimwe urauna zvimwe rikosuvele Ravhutulu ndikodiwa nga mandesa vosvika namusikambeke mshumo ya Rodigeda kari humele murawo musi vachikwaluwa mavode uba mudzurapo wamavode zvivaita uri vapfe vamuthu wa special nga ndirati zvoita uri ndive muthu wa special musari richikosedza uri ndishango line vunji yavathu vavachilijera pasi ndishango line lirumbu rwa nihani ndishango line lakuwanira dzithavani pedzi yayi ari kwamba ngashango lopfumawo chimwe na chimwe chine muvenda vakuchitoda ndishango la mavode zvoita uri ndidirwe kana ngakhalo ngauri ndoaluwa khamuta une khotsi yanga vamufuwi vana dzikholomo ndipethu une rwaluwa richilisa zvaita uri ndikono guda ulisa samwana wa muvenda ndipethu une ndoaluwa ndichireya zvinoni ngori ndipethu une huna zvinoni ndipethu une ndoaluwa huna michero ya dhaka mumwe na mumwe ane anga audiva chiwanara dhakani rikwamba mavungo mbuburu taradzi rikwamba nga namumbero rikwamba nga muchero mumwe na mumwe uwanala mavode ndipethu una dzithava dzavudi ndova ndichidzora mavode chanda una mavode changangumu na mavode chanda hange ngandai nditsina madachichi riva rotingwa nga dzithava pethu une havonala vufa havenda nga ndila ine yava yavudi una limwe tombo lihulu line atikhulu ri kha shango la Venda una tombo lingavo bada ine yava ichikofira nga mulambo wa Divani ichigonya mavode ifira tsini lia tombo khamsi mithara miraru ubva une gole yava iwona ndi limwe la tombo line nne ndikhodiyamba
ndi ḓivhudza mushumisani Rodigeda uri ḓo ita uri hafhaḽa fhethu ni u dzhie u vhe fhethu ha vhufa u ḓo wana vhaendela mashango vhane vha nga ḓa vha ḓo vhona hafhaḽa fhethu nga iṅwe nḓila ndi khou lingedza u ṱalutshedza uri Mabodo ndi huṅwe ha fhethu hune vhathu vha tshi u dzhiela fhasi fhethu hu na zwithu zwinzhi zwine muthu anga zwi amba. Ndo takalela uri tshigwada tsha Dzembe band tsho swika tsha imba nga ha ṅwana o ngalangalaho tsha Mulungwi khorosoni ya Mabode na dipeni ḽa tsha Mulungwi fhethu hune ndi hone he nda aluwa ndi tshi dipisa hone kholomo ndi tshi kha ḓivha muṱuku vhukuma ri na kholomo nnzhi nga maanḓa zwa ita uri u to ḓiwana fhedzi u muthu wanga ngeni wa vho tshi ḓiwana u muthu ane wa vha khou ḓivha zwa uri u khou aluwa u tshi khou aluswa nga Tshivenḓa. Ndi hone he nṋe nda bebiwa hone fhedziha nga hetshiḽa tshifhinga ha u kha ḓi tovha nda zwine zwa pfhi ndi mobile clinic zwa zwino ndo pfha upfhi yo no bvisiwa yo no to fhaṱiwa kiḽiniki u ya vhuguyuni hangei fhedziha nṋe nga tshifhinga tshe nda bebiwa ngatsho ha u kha ḓi tovha na mobile clinic hanefhaḽa tsha Mulungwi. Ndi fhethu hune a ri tende uri musi u tshi khou bva lurumbu lwa Guyuni u tshi to ra wa tshivhanganyana u tshi to ri tutu hanefhaḽa tsha Mulungwi u a kona u zwi vhona zwa uri ḽa Mabodo ḓo vha khou ḽi vhona ḽa to hadza ḽi hafhaḽa phanḓa u a kona u to zwi vhona zwa uri haya mashango ane a vha nga hangeini nnḓai uyo swika vho Gogogo na vho Fefe hanefha ndi mashango ane a vha a vhuḓi nga maanḓa. Hu na shango ḽi no pfi Gombani ḽine ḽi phanḓa ha Maḓatshitshi Maḓatshini ḽi khou wela Fefe fhedziha hayo mashango ḓo wana uri vhunzhi ha vhathu vhane vha vhona uri ndi vhaendela mashango zwa zwino musi ndi khou ḓi davhidzana na vhathu vhane vha vha nga hangei nnḓa Maḓatshitshi vha khou ṱalutshedza zwa uri hu no tou vha na vhuendela mashango hune a khou itiwaho lurumbu lwa Gombani tshifhinga tsha musi nṋe ri tshi khou aluwa wa sa muambulo uri nga vha fhethu hune a nga vha na vhuendela mashango fhedziha zwi khou sumbedza vhuvha havhuḓi ha shango ḽashu ḽa Venḓa ḽine ra vha naḽo. Ndi fhethu he vhone vha vha tshi tou tambela hone ri tshi tambelesa ra wana hu no vhonala vhakhubvi vho swika hani nga ngeno khubvi musi zwine zwi vha tshi khou aluwa. Kha ri ri ndi tshi nga to zwi dzhia u bva murahu ndo begwa Mabode nda dzhena primary ya Mabode ye ya vha yo guma kha Thunga tshiḽa tshifhinga nda ya nda pfukela Fefe tsha primary ya yo guma kha 3 nda fhira Fefe nda ya Gogo ya yo guma kha 5 ndi primary yo fhelela hanefho. Musi ri tshi khou dzudzanya uri ndi ya ngafhi secondary ya vha i tsinisa yo vha i tshi khwaḓa fhedziha nṋe nda ri hai mani hu na secondary ngeno no pfhi Lunangwe ndi kha ḽa i vhukati i kha no man's land heiḽa secondary i vhukati ha Tshiombo na Mianzwi. Ndi hezwiya ri tshi namba ra dzhia decision uri kha ri pfulutshele Tshiombo nga maanḓa ra vhabebi vhanga vha vhono sedza zwa mafhungo a vhulimi ndi hezwi ndi tshi pfulutshela Tshiombo ye nda kona u takuwa hone na standard 6 ne ndi mu grade 8 then u bva hanefho nda ya Lunangwe nda vhala ya guma kha grade 8 zwi amba uri ndo vhala standard 6 7 and 8 or grade 8 9 and 10 ndi khou tea kha grade 11 and 12 ada ndi ya Rambuḓa kana ndi ya Khubvi kha tsha tshipfi Mudaswali ngetsho tshifhinga nda dzhia tsheo uri kha ndiye Mudaswali nda ndi khou lingedza u sendela nyana tsina na uya ḓo Thohoyandou ngeno thiri khou bva ngelo lurumbu lwa Dzitshavhani ndi hafho zwine nda kona u ṱhaphudza nga pfunzo dzanga dza secondary ndi ita hone grade 11 na 12 ndi vho to zwi wisa kha luambo lwa zwino na ri ngo vhala dzi grade ro vhala mirole vho standard nda kona u phasa hone standard 10 changa ani ngei tshine tsha vhona uri ndi matric abe a ḓivha uri nga zwifhinga zwa vhuri nei na namusi ndi na certificate tsha murole wa grade 10 standard 8 ra u tshi ṅwala exam ya standard 8 nga zwifhinga zwashu wa ḓi tou wana certificate tshi khou tou bva sekete tshi hone ndo tshi vhea hafhaḽani ngori i tea u vha ḓivha zwakale ḽani yori ri ḓivhise vhaḓuhulu vhashu uri pfunzo a yo ngo bva hafha zwino kha dzi grade yo bva kha standard nahone na kha standard na ni tshi thoma u fhiwa pfufho yori ni khou shuma zwavhuḓi u bva kha standard 8 kha vho funa vho ḓa natsho nahone zwi khou ita no humbudza vhathu uri vha zwi ḓivhe uri vha tou ḓiṱhogomela zwi amba uri ndi muṱuku ndi ḽi 2000 hayi vha tou ḓiṱhogomela kha ri lavhelese ṅwaha wa 1989 uya kha 1991 he ra ḓo wana vha khou ita ngudo dza dzi computer izwo zwo ṱuṱuwedziwa nga mini zwo ṱuṱuwedziwa nga uri zwe nda vha ndi khou ṱoḓa zwone ndi tshi aluwa ndi u vha mudededzi ndo ri ndi tshi fhedza matric tshelede ya i khou konḓa nṋe ndo alusiwa nga tshelede ya mukegulu vha tshi ṱombalwa vhuwa vhu no pfhi Mahashi ndi ngazwo zwine a pfhi tshifhinga tsha musi ndi tshi khou hasha bola ndi tshi ri arali thimu hone yo vhuya tshoṱhe tshi khou ṱoḓa u korai ndi tshi ri yo vuwa manzhanzha ngori manzhanzha ndi khou a ḓivha tshifhinga tsha musi mukegulu vha tshi khou sutshela Mahashi. Nda zwi vhona zwo ri nga tshelede ya Mahashi zwi tou nga zwi nga si konadzea uri ndi gudele vhudededzi ndi hezwo ndi tshi mbo ḓi ri ndi khwine ndi tshi tou ḓa tshikhuwani
Ndikidanga ni chikwani mushumo wa uchu tsukutombula rudo wana nga utabanya wa security. Ndova fortunate ndo ndika security. Ndite starishedza bateso. Ngori kunja batizwa vasikota kupfaiza radio ni. Vasikota ona ngari womwe thitomo radio. Ndori ndika security. Uchiko shuma 6 to 6. Digitally lori ndiko todo vamdede zilika dibaona. And I don't know, ndikuno ndichintazo uri ndise fundo zanga phanda nga automata dzimini zvino kandite dzi computer. Ndaita computer ndaita admin. Kaimwe college yava apa Droboni chifisi kuma college ubvane pala ndova ndonoba muthu ane ndava mupechelesiwa Parapara FM ane ava achikojena kambe kunya mushumo yavo Ramiloro yachibidzwa fomo Ramiloro ngaita chipinga chavo 1988-1989 zvambo dhiva zvichikofata dzangalero na rufuno rwa uvaka media kana uva radio ndi apo ndichimbodichincha budho zvino ndamudhira kanditoita ngudo dzinenge dzatichera na mapungo a radio na television ndambo the number andatuwa ngamramsi donoita ezogudela tsi computer sukuma college ndara zvino ndikwine ndichiita zvori ndigudele izvi zvinhu zvatichera na radio mara ndichitoma kugudela izvi zvotichera na radio ndimusi Parapara FMA pasi havo ranga phanda vomanavela vevakona zvivona ndichitova mutechelesi wendava ndichijena kaimbeka mushumo Ramiloro asvike vatori no Arnold ini singo chajena rine kaParapara ridonifonera naritaruchele narisaukanyira mutambo ndowana mushumo nga inondira kaParapara zvambori ndiwona kavathu vane tongotovawo ndatoforohera marai mishumo yone ine ndiyo niyemvulera uzindira so ndomodhiri ndonova radioni mapungo apfunzo ngori akadiva hone na ndochincha budho zinodova mudededzi kana name ndijene kamapungo a media ndiyezvo ndichitama ngoita diploma ya media ndaita media study and journalism ndodzula classini na the big dude Terry Mudau ngache chipinga achikondina ngamanda Terry tikudamba zvoswaswa Ravhutulu na muthu angashumisa angajeni ujenisa hani radio nina utisa hani radio ndari varani buku tidzinza the story dzinovulele ndira yori kamsini shume radio musi amushumisani kadwala namusi ndipfa ndichidhirwa kana ngamanda ngauri ndova ndichikodzora naye ngache chipinga ndi classini awusina thanga yanga I was the oldest ndova ndine murwanesa classini mara ngantanya muvili zvachitori vatiso ngandithanga dzanga rido jena na khalenelo ngauri ndivona ungari huna uva na mutsiko nga maanḓesa kha vhathu vhalwane musi vha tshihumbula uya tshikoloni vha tshi khou humbula uri ndi vhone vhathu vhalwane fhedzi ri tshi kha ḓivha ngeno murahu vho sumbedzisa uri vhone vho aluswa nga tshelede ya mukegulu vhe vha tshi khou tou tomba halwa kha ri u lavhelesa uri izwo zwithu sa muswa zwi nga muṱuṱuwedza nga nḓila ngori vhunzhi ha vhaswa vha sokou tou pfha ungari arali nyimele i songo dzula zwavhuḓi hafha hayani zwi amba zwa uri na neti nga i fhethu fhedzi ri khou vhona vho Ravhutulu namusi vha tshi khou bva kha nyimele hayani ine yavha i songo dzula zwavhuḓi fhedzi vho ḓiitela zwiṅwe zwithu vho ḓiitela dzina vha shumisa nga maanḓa vha nga ri mini kha muswa ane a khou thetshelesa ono sokou tou pfha ungari ngori nṋe hashu a zwingo dzula zwavhuḓi zwi amba zwa uri vhomatshelo hanga ho gumane Chivenḓa tshito zwi amba zwavhuḓi tsha ri manga mutukana asivo matshelo hawe tsha dovha hafhu tsha ri ni songo vha na vhona shamba ḽo nembelela na ri ndi u wa halo nyimele ine vhone vha vha khayo namusi ingavha i nyimele ine ya khou konḓa vha songo tenda i tshi vha ima phanḓa kha zwine vhone vha khou ḓo swikelela zwone u khou mbudzisa mbudziso ine ndi khou bva kha iṅwe ya session sa hezwi zwino ndi tshi khou shuma u tsivhudza vhathu nga kushumisele kwa masheleni ndo vha ndi khou vhudza vhathu gogo ḽihulwane vhukuma uri vha nga ḓiwana vha kha nyimele ine musi vha tshi khou vhala bugu vha 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 songo ḽa vha nga vha tshi khou shumisa khanḓela tshiṅwe tshifhinga na khanḓela ḽi siho mara zwi songo vha zwa ita uri zwi kandeledze kana zwi ime phanḓa vhumatshelo hawo ndi dzulela u vhudza vhathu vhanzhi uri vhunzhi ha vhathu vhane a vho ngo kona u bveledza miloro yavho hafhanoni ḽifhasini vhane rari a vho ngo bvelela ndi vhane vho dzhia tsheo zwi tshi khou bva kha nyimele ya tshetsho tshifhinga fhedziha bugu dzi khou ri sumbedza uri vhunzhi ha vhathu vhane vho bvelela shangoni nga vhuphara ndi vhane vho dzhia tsheo zwi tshi khou bva kha uri dzi future dreams dzavho ndi dzifhio no matter how uri zwithu zwi nga vha zwi khou konḓa u swika ngafhi kha nyimele ine vha vha khayo zwino zwi songo ita uri vhone vha ri ndi hone u fa lungano kha vha ise phanḓa uyo swika vha tshi vuledza muloro wavho Arnold a tshi kha ḓivha muṱuku hanefhaḽa vha tshi khou tomba halwa mukegulu ndi mini tshe tshi khou mu sukumedza a tshi kha ḓi tovha mutukana muṱuku uri ndi khou ṱoḓa u ḓiwana ndi tshi khou swikelela zwiṅwe zwithu vhutshiloni vha khou swela mini ndi mini tshe tshi khou ita uri vha pfhe vha khou swela tshone nga maanḓa ndi dzulela u vhudza vhathu vhanzhi sa motivational talk ine nda i shumisa zwo nthusa nga maanḓa u aluwa
fhasi ha muṱa une mukegulu vha khou tomba halwa hu tshi rengiswa nga nṋe ndi na miṅwaha miṱuku nga maanḓa ndo ṱoḓusa ya tshikoloni ndo thoma grade A kana murole wa u tou thoma ndi na miṅwaha ya 10 tshikoro tsho no mphirela thanga dzanga dzi tshiri ini ni songo tsha tshikoloni zwi tshi khou bva kho ri mukegulu nda ndi khou rengisa halwa mara dzi mvelele dza musi ndi tshi khou vhona vhathu vho no halwa zwiito zwe ndavha ndi tshi vhona zwa vhathu vho no halwa musi a tshi khou tea uri khamusi ayo ḓi thusa a tshi khou vhidziwa nga mupo a si tshena na ndavha nori a sedze avho wa muthu wa munna a si tshena ndavha uri ho ima muthu wa mufumakadzi a muthu wa mufumakadzi a sina ndavha uri huna muthu wa munna ndari a thi khou ṱoḓa ḓi wana ndi kha heyi nyimele by the way ndi khou rengisa halwa vhune havhaḽa vhathu vha khou ḓisa tshelede ine nda khou ita uri ndi dzhene nga tshikolo mara ndi zwone zwo nṱuṱuwedzaho uri ndi khwine ndi tshi ita uri ndi vhale bugu uri ndi songo ḓi wana ndi kha heyi nyimele uri nda ndi khou vhona na vhathu vha tshi khou nwa halwa vhane ndi tou vha na vhuṱanzi uri ho ngo vhuya thoma vhala murolo wo thoma zwi amba zwori nṋe ndi funa tshikoloni vha wana mushumo na hafha hayani vha khou ḓi shuma ndi zwiṅwe zwo zwine kha musi u tshi zwi lavhelesa nga sikolo pfha ungari vha vha tshi nga ḓi pfha ungari vha nga isa phanḓa vha wana mushumo ngeno radioni a zwo ngo ita uri vhone vha litshe bugu kana vha vale bugu vha ri nṋe zwo ita musi zwi a fana ndi na masheleni o nga ḓi wana ndi tshi khou kona u renga zwino na zwiḽa zwine nda zwi tama tsho vha ita uri vha pfha uri hayi na bugu a thi khou litsha naho ndo no wana mushumo ndi mini ndi u ṱuṱuwedziwa nga nḓila ine vhutshilo havha ngao na goal ye nda ḓivhetshela yone kana mulore we nda ḓivhetshela wone wa uri ndi khou tea uri ndi swikelele ngafhi ndo ri ndi tshi thoma u swika hanefha radioni nda zwi vhona zwo ri hei khonadzeo ndi nnzhi dza uri muthu a nga kona u vha na mabuḓo o fhambananaho u to amba ngoho buḓo ḽa u vha mudededzi ndo ḽi litsha naho hu no uri vhunzhi ha vhathu vhe nda dzhena navho tshikolo vha vha tshi ri hei Arnold ni na heiḽani nḓivho ine muthu o tou bebukana nayo na nḓila i kona u ṱalutshedza zwithu zwine zwa nga ita uri na nga vha mudededzi ni nga kona u shuma nga nḓila ine vhavhuḓi tshi khou ntakadza ndi tsha uri kha mushumo nda khou shuma wa hone wa ḓuvha na ḓuvha zwino ndi khou funza vhathu zwi amba zwori ndi mudededzi naho ndi si mudededzi wa kilasini fhedziha u vhuya kha mbudziso yawe zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri ndo wana opportunity ya u isa pfunzo phanḓa nge he nda wana hone mushumo musi ndo no bva kha vhusecurity vho vha vha na eḽa zwine zwa pfhi ndi study trust kana eḽa zwine vha vha na masheleni a uri muthu arali a tshi khou ṱoḓa tshikoloni riṋe ri khou mufha masheleni nda ri ndi tou vha na diploma ya media study and journalism ndi khwine zwino ndi tshi namba nda ita degree yayo ndi zwi ndi tshi tou tshikwi nda ya vets i tshi khou ita degree vha vha tshi khou ri khou ita vhoma 60 something thousand vha i badela mushumoni ndi khou shuma hune nda khou hola ṅwedzi muṅwe na muṅwe nda khou ṱunḓela vhana nda ri ndi nga si tambe nga opportunity tsho rali ndi tshi fhedza u ita degree ya media study and journalism mushumoni nda ndo no ḓivha na position hune nda khou shuma hone pfhi ni khou tea uri ni takuse luambo holu lune lwa vha no uri ndi lwa tshikhuwa nga maanḓa ngori zwino ni khou dzula boardroom na vhathu vhane vha vha no uri ndi vha nṱha nda ri ndi khou ṱoḓa uri ndi ite corporate communication ya nthusa nga maanḓa ndo i thoma as a certificate corporate communication guy vet ndi tshi ita corporate communication i khou nthusa kha mafhungo uri muthu u ambisa hani ende zwi khou dovha zwa nthusa na kha mini na kha media ngori ndo no vha mafhungo zwino uri muthu u tshi interviewa muthu dzi engeledzo interview na mina zwoṱhe zwikili kana pfunzo yoṱhe nda i wana ndi tshi khou ita journalism nda i ṱanganyisa na musi ndi tshi khou ita corporate communication na musi zwo ralo nda ri pfunzo dzanga dzi ngo guma hanefha beza zwino ndo no tou vha bolani tshoṱhe hune ndi tshi ya ngafhi kana na ngafhi vhathu vha sokou tou attacha na bola nda ri ndi khwine ndi tshi ita sports management nda ri hai ndi khou ita degree ya sports management ine nayo ndo ita kha musi uri ri kone u vha pfhesesa khwine no vha ḓivha khwine a ri tshimbile na mishumo ye vha i shuma vho mbo ḓi dzhena kha vhusecurity vha bva kha vhusecurity vha ya gai ndo ri bva kha vhusecurity kale ahona ḽiṅwe vhengele kha ndi ḽi ambi ngori ḽi tsheo ḽa ḽi tshi pfhi sales house nda nda shuma hone sales house sa muthu nda vha ndi tshi rengisa u bva hanefha ḽa sizwiḽa ndo ya nda shuma discovery ndi tshi khou rengisa dzi medical aid i kha ḓivha hone discovery kha dzi medical aid ndo shuma kha dzi medical aid dzo fhambananaho nṋe ndo ya tshipholisani nda vha pholisa ḽo fhelelaho ndi tshi fara nda ndi tshi fara nga maanḓa nda vhuya tshipholisani nda fhira nda shuma Soul City ndo shuma miṅwaha minzhi ndi na certificate ya 20 years ndi tshi khou shuma Soul City vhathu vha i ḓivha ya khou deala nga dzi issues dzi health issues nda ṱuwa sizwiḽa nda ya bangani nda vha ndi tshi khou ita mini ndi tshi khou gudisa vhathu zwino nga mafhungo a masheleni ngori kha dziṅwe dza dzi ngudo dze nda dzi guda hafha vhukati
nduva financial facilitator ndari ndichikuita financial facilitator ndaita financial moderator unenga muramu sindofunza vatu ngauri vate ushimisa hani masheleni ndidova hapo ndava award and certificate ngori ndi accredited kauri ndiafunza mtu nga masheleni ndamupa certificate ngamuramu sindo mu workshopa for the period ine yava ichikotoda uri kamsi awane certificate ndimusi zvinezo zviza rurumboni rwa Nedbank ndatuwa sizvila vachiteresa Parapara FM vazida zuri ndi voice artist ndiita zi voice artist za promo dzingava dzakaspotso ndidova ndaita zi promo tisingoliamba elia vengereka nga dzina ngori tingodo promote alone mara ndishumani ngei ngori ndikuita voice artist naka elia limwe vengere unena hanepoi ndoziyela chikoroni zvamafungo avo voice artist ndikazo zvine musi achitecheresa zi promo adzifanzi kuita mini dzichikosuverera ndava ndichikuvusela mbuso ngauri vunji vatu varira nga chipinga vasumbesa uri wabya watu mushuma zviyakonda una muta zviyakonda vone vana muta ndo zviva chikusumbesa uri vava kuitira uri vatundere vana fedzi ri kuona voshuma petu vunji uyongo pambana vatikona ndo vava yechikoloni zvezvo zvote zvichikoita vakoshuma vakwa chikoloni vana muta chipinga vava kokonochiranga nga ndira te kandibudze muthu mumwe na mumwe kuchichelesa Parapara FM zvino uri muthu mumwe na mumwe anokuchira shangoni una 24 hours ya dhuva zvibva kavoona uri he 24 hours vone vakatodhipadukanya vaishumisani vamwe vambodhijiya 10 hours vari ndodova ndoedhera vamwe vajiya awara mbiri vari nengedzi awara mbiri tikotodoita chitu tikodova ndoresta nezvino awara za 24 ndi vana mutanzi wopera uri dzifunova dziproductive at the end of the day singo hangu uri nane pandilani nondova mumwari wa zitori ndichimwara zitori chichatambane Parapara FM 1992 ndova ndo dzikiswa ngori ndikotozvumbura ndova ndichikotsa venda ndari kandijena radio ndipere ndichivona vashumisani ndichijena pa line radio ni kanei atikuva ndaumbura chitunga mafungo abora ndikasive ndazvihangwa vone vane vanga vavozvihangwa vone fare vava chikoita program nga macheloni ndichijena nga macheloni ndikodhiriwa vadondomerisa zvapirani pavambodhiri hauva uchikotamba Chiefs na Cosmos dzichikotamba BP Top 8 final hauvonga la kuviri dzichikototamba kamugivera vadhanu rubudzori Chiefs na Cosmos dzingatamba hani hela mbudziso nawo ndozvipindura ndare ndichini chine ndakachiita chine changaita uri vathu vangenda vasingori vachimbona vasingori vakaona Arnold wa Mitambo pedzi ngorumi na zvizhinji zvine ndazvidiva ndari kandimwari chitori muresi zvabumwari zvachiduva zvichi zvinenda waruwa ndichizvifuna ngamanda izvo developer script zvino ndikuzviita namusi ndiyezvi ndichimwana chitori ndachirumera kaparapara chokotobwiswa episode nti uchikofika ndikakurure nani okainla episode ndandomwara dzina ndandikori ndichikochi uri heino nisini ikuite hapa ndava ndoamba dzina la limwe vengele la zviliwa vomunonde vachibuyisa vari aribvise dzina la eshop vengele la zviliwa ngori bva ngari promote ndichitopedza nepalai haya na private muyade vambodimfonera vari chitori chikoya muyani chambodiva chichikotambiwa muyani 1992 chichifera ndichila chipinga chamusi Parapara FM chikadiwa na ziofisi Lost Richard apala ndicha Lost Richard wawo chikadiri chitori chichiferai mumwari aya vatecherese vachifona vari vachifona vari vakutoda patu ndaro zvifa zvezvo ndikotoita mini ndikuita paito ndikomutaruche zvezvo chitori ndikuzviita ndichikushuma ngori ne totomushuma lini 1988 ezvo zvinhu ndikomuudza zvavo 1991 ndichikomwara chitori so it's all about uri kuone ka 24 hours vadzipadukanya vari vadodzishumisa hani kauri zvithu zvivachimbirere nenga dhuva litiri ndiyakonova ndoya mishumoni miraru ndichikoyoshuma ngori ndikotenda kala uri muthu udola chabiko lavo nungovodziona gai huna zvimwe zvine kamusi vazviita ngauri tidipuri kana ndiri ndichipinga kana ndingori mwaokopera roneta ngamanda vone ndimini zvine vazviita kamusi uthusa muviri wavona mumbulu uri kamusi vadiwana vachikokonoishuma mishumo miraru ndivona unga rona zvithu zviviri zvosheresa ngamanda mulenje kazvine zvaita uri ndive namanda aukonoita chimwana chochienda kudochiita chautoma uchiloni yanga wothe tingobuya ndavuka ndonwa halwa tingobuya ndavuka ndodafora ende zotutudzwa ngori ndova ndikoringisa halwa ndabona zviito zvavathu vane vavonwa halwa ndari tikotodo ujenda ka head trap for I did one puff ndo hoba rutii ndahotola ngai ndira ichi dikadika ichi ndatopfura chikuvava ndari
ndikasado ndikhobona ngati zoita uri muvili wangai ube na masolo okhwathawo ndichothoma chavuviri ndo aluwa ndi munthu wa mtambo utobva chikoloni ndoba ndichifisa khadzi 100 meters ndoba ndichifisa bolani ili la 6 ndo liwana bolani ndoba ndi muthu ane bola ndoba ndichikona ngandeleni aba yakudinga madzi ndikhobona ungari uva athlete kana mugidimi ane atisukuba mugidimi zvawo ndi professional athlete ane vege imwe na imwe ndiva ndina program ya uri duva ndilithomisa hani program nditoitevera uchikotevera program ya kugidimele ichimbirana na program ya kulele tisikula chiliwa chimwe na chimwe tisikuwana uchikofukuliwa na mresiko general tisikuri ndopfa ndichikophandana na apfuna ziliwa na sokotola. That is true. So ndikhobona ngari zvikhoita uri zvinthuse kha ukona uri ndive na mannda ngori ndamubudza uri namusi ngauri ngazi 20 ndikhoya Cape Town ugidima marathon wa 42 namusi ndovuwa nga macheloni nga 4:30 zvabudi duva langa ndilithoma nga bo 4:30 bo 5 latest nga uyoita road work nyonyoroso ndichibuya ziva zotutura mumbulo wanga chimwe chifhinga ri ndashumesa nga masiyari ndifuna lichokovelai namusi ndawana 30 minutes ingakhadiva a walk kana a run zviita uri ndichibuya zvino ndichikubvera phanḓa na mushumo nga madekwanai mumbulo wanga wotanzve kaudo nchimbidza khambe ke mushumo yavo ya duva uri vavuwa nga macheloni vaita mini usvikira lichikovera zvibva kha uri kumafhungo a mushumo anga akuchimbira hani chothoma ndifuna ucheka muthu ano manager nenda muthu ano manager ngori ndiko freelance kha mishumo yopambana nawo ndacheka diary yanga ndisatwedera ndina chipinga machelo ndikothoma dhuva la mushumoni unenda kuri law chavasa nga 7 zviamba zori ndingadivuwa nga 4 ndathoma ndaenda road work ndabuya ndaenda ita mushumo atichaita mushumo une ndadzula 8 hours hola no apfindi kuti yopiwa leave atichawita ngori ndobona uri khamingwa ine ndava nayo ngandelene ndono kuvanganya pfunzo ya mishumo yopambana naho khanditi lazinofi uhasla so zidobva kuri uyangalelo duva ndikotoita mini mara vunji hachifhinga ndi road work ndavuwa nga macheloni ndaenda ita dzi session dzanga za kufunza vathu nga masheleni ndikadiva ndosekwara session 2 ndabuya ndatuwa ndaenda ita dzi voice artist zidobva kuri ndina script zvingana ndatuwa ndaya hune ndashuma one hune apfa vone fari vachidhiri mubveledzi wanga ndasvika ndaita mushumo wanga una khawo hola mushumo ndiko manager vathu vanosvika 25 zvazvino mushumoni zviyamburi ndikosvika ndavona uri zvithu zvothe zvikhangona ndapedza ndatuwa ari ndikadiva namwe mushumoni ndakoti uri ndiuite zvichikubva kuri ndikohasila uyu guma ngapi khalelo dhuva pedziya program yanga ilanguliwa ngauri ndowana zvipio ndikhoita zvazomotivata vathu ngamanda na zvikoloni madadidzi vakomfonera vari zvino ngamanda zvino zvifhinga zva milingo udovana uri nga dhuva ndina zvikolo zviraru zvine ndakotoya khazvo ndichikomotivata vana uri vakhomwara dzi exam ndoita khoso ya mental health ndiko trainer vathu nga mental health issues is one of the main challenge in the whole world zvinodovana uri vathu vakhori Ravhutulu kavadeva ndina anxiety una bullying ndakuiwana mushumoni ndiko ndina challenge yotodokumenta society ndikoita zvamafunga zvidzidzivadzi ndowana dzimvelelo asi kale kale ndo ya dhokoterani uri ndikoti uchilenga prescription mwa wothe ndaya ndasvika ndamotivata ava vathu and ndiva ndikushumisa zvipinga zvine ndifuna kutozvipadukanya zvino zvibva kauri ndowana mini lini mara ahuna dhuva line ndangari chobhesha ngudi mastakadza ndikuvuwa ndadzura pedziya hanepa mukati ndiyava namadhuva sazvingamanda for the past 2 years ndonojiya model hola uri mutu kadibvise ndituwe ari ndikubona ndina 2 days mwe nditohana ndiri atiho ndiri kavari ndituwe ndikoya ngapi ndikoya Mozambique for 2 days just ndasvika ndaswitcha off phone ndadipina ngauchiva apo zvino ndikotodhirivuwa zvino ndichikosedza uri ndichimwe chachitu chinhu chaita uri mumbulo wangai udzule usoba
chimwe chithu afupa kusumbesa mafhungo uri pfunzo nga nthani ya pfunzo ye vha i kuvhanganya kha vha ḓo amba na matshudeni vha khou yo ṅwala mulingo wa grade ya 12 nga maanḓesa thi ri vha motivator ndi vhona unga ndi tshone tshifhinga kha vha dzhie tshifhinga nyana vhambe navho vha ḓo wana uri matshudeni ndi vha furaru kilasini havho matshudeni hu vha hu na nyimele dza furaru kilasini dzi nga vha matshudeni ane a vha na nyimele dzi no fana vhavhili vhararu zwino ndo zwi sumbedzisa na nge murahu uri nyimele ine vhone vha vha khayo zwino vha songo tenda i tshi ita uri i vha thivhele kha zwine vhone vha khou ṱoḓa u swikelela mafhungo a zwikambi na zwidzidzivhadzi o dzhia ndango kha shango ḽashu mafhungo o influenciwa kana ṱhuṱhuwedzo yo ita zwithu zwo bvaho zwi tshi khou bva kilasini zwi tshi khou bva kha dzi classmate o dzhia ndango zwino ndi dzulela u vhudza vhana vha tshikolo uri tshithu tshine na vha ni tshi khou tshi ita kha ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe tshiṅwe na tshiṅwe tshine na vha ni khou tshi ita is a choice thaidzo ndi ya uri it's not all the choice that are correct afha vhutshiloni mara everything that we do tsheo dzine dza vha dzone asi dzoṱhe tsheo dzine vha ḓo dzi dzhia ngori tshiṅwe tshine vha khou tshi ita ndi tsheo yo vhone vha dzhia yone mara asi tsheo dzoṱhe dzine dza vha dza vhukuma kana dzone zwi amba zwori vhone uri vha dzhie tsheo ine ya vha yone phanḓa musi vha sathu dzhia tsheo kha vha thome u ḓivhudzisa uri iyi ndi yone tsheo yone na zwi khou fana na musi kha musi ari vho fara 5 randa vha tshi khou tea u shumisa 5 randa yavho yo fhedzisela vha tshi khou zwi vhona zwori zwi khou konḓa afhayani kha vha ḓivhudzise uri arali ndi tshi khou ri ndi khou dzhia 5 randa ndi khou renga ngayo khanḓela ndi yone tsheo yone nayo shumisa i 5 randa vha nga kha ḓi wana uri a si yone musi vha tshi ḓa na tsheo ya vhuvhili ndi yone ina ḓo ita uri vhone vha kone u bvelela zwo ralo na kha vhana vhane vha vha kilasini kha dzhie tsheo zwi tshi khou bva kha uri u khou ṱoḓa u swikelela mini kha vhumatshelo ndi tshithu tsho thoma hetsho tsha vhuvhili tshine nda ṱuṱuwedza tshone matshudeni kilasini mudzimu ngori nṋe nga u fana kha vha sedze vhone vhaṋe uri pfunzo vha khou i pfesesa u swika ngafhi ndi songo tenda uri Miss P ngori u amphira u khou wana 100 out of 100 zwa nyamisa kha ndi shumise Miss P sa ṱhuṱhuwedzo yori arali Miss P a tshi khou wana 100 out of 100 zwi amba zwori na nṋe zwi a konadzea the worst scenario ine nda nga ita ndi uya ndi vhudza matshudeni uri kha vha ye kha muṅwe ṅwana ane vha khou vhona uri u khou kona vha mu vhudzisa uri ni khou zwi itisa hani uri metseni ni tou ḽa ni khou zwi itisa hani uri saintsini hupfi ni khou tou suvhelela ni ḓo wana thuso zwino thaidzo ndi ya uri ri khou tshila kha ḽifhasi ḽine hezwiḽa zwithu zwi no pfi bullying zwi khou ri tshinyela vhana zwi khou ita uri vhana vha vhe na nyofho vha si tsha kona u swikelelea fhedziha musi ndi tshi khou vha ṱuṱuwedza vhana ndi vha thoma hayani uri mubebi ndi wa ndeme zwi sina ndavha uri ndi mubebi wawe wa malofhani yo neighbor makhulu wawu yo uncle malume vhafunzi stepfather stepmother ndi vhathu vhane vha vha ndeme nga maanḓa vhone vha songo tevhela hezwo kha vha tevhele zwine hoyo muthu a khou kona u zwi ita kha vhutshilo havho arali a tshi khou ita zwine zwa vhukuma kha vha tende uri a vhe mubebi wavho vhone sa ṅwana wa tshikolo vha ḓo kona u swikelela zwithu zwinzhi zwino thaidzo ya vhana ndi zwa uri arali ni vhone vha tshi khou ri nṋe kha ndi ite thungo tshi vhudziwa tshikoloni zwi amba zwori vhone a vha khou mbudza zwone ngori vhone a vha mudededzi wane uri hoyo ṅwanayi ndi khou mufha advice ine a nga kona u mu thusa matshelo vho pretty boy vhone vha na vhuḓifulufheli nga maanḓa vho vhona gai vhuḓifulufheli ho bva kha lukanda lune nda vha nalo ndo aluwa vhathu vha tshi nzhonzhowedza vha tshi hezwiḽa zwi pfi bullying nga lukanda lwanga musi ndi sathu vha na nḓivho nda ndi tshi pfa zwi tshi khou mukandeledza nga maanḓa ḓo vhona uri munna o si faro ima zwithu zwo tonga sa zwezwo u a ḓivha u bva tshe nda ṱangana na vhaṅwe mufumakadzi ndi high school hafhaḽani Silemale tshi tshi khou pfi Silemale mudazwali zwino havha na mufumakadzi vha tshi rengisa zwiḽiwa na magwinya ndi tshi renga khavho tshifhinga tshoṱhe vha tshi takalela badi vha muthu muhulwane nda vha nda tou vha vhudzisa ḽiṅwe ḓuvha uri kha vha ḓo mbudza mani wai vhone vha tshi mphana zwiḽiwa na musi ndi sina tshelede vha ri u a ḓivha ndi tshi muvhona ndi vha ndi tshi khou vhona muafrika o to fhelelaho u na luṅwe lukanda lune ndi u funa nga maanḓa ende havhaḽa muthu vha tshi tonga Miss P nga lukanda iḽa zwa vhuyelo boni nyana zwa mbo ḓi ita uri ndi thoma u vha na confident uri arali hu na muthu muhulwane a tshi swika hune a ri nga nḓila ine a khou mbona ngayo u khou pfa a tshi khou ntakalela
nda thoma u vha na vhuḓifulufheli nyana nṋe muṋe nṋe tshikoloni ndo aluwa ndi tshi ita zwa debate mafhungo amba thi ngo to a thoma kha phalaphala ndo ḓi tovha muthu ane namusi ndi tshi khou aluwa ndi kilasini ndo vha ndi muthu wa amba nṋe kha vhana vha tshikolo kilasini prefect a to zwiḓivha zwori namusi arali ni vho mudededzi vha tshi khou ḓa vha tshi khou ndi khou ṱoḓa madzina a vhana vha tshikolo vhane vha vha khou ita phosho o vha a songo ṅwala u ḓo mbo ḓi ṅwala ḽa Arnold ḽa vha ḽo thoma ngori ndo vha ndi tshi ita phosho kilasini fhedziha zwa tshi khou bva kha uri nṋe nda ndi muthu o ḓiambela fhedziha zwo mbo ḓi fhaṱa mafhungo ori kha ndi vhe na vhuḓifulufheli musi vhathu vha tshi khou mpha feedback yori hei ini nga nḓila ine na amba ngayo hei ni na kuambele kune ku a kona u thusa vhathu zwa mbo ḓi ita uri ndi thoma u ita mafhungo a u sa shavha no amba zwino ndo zwi funziwa tshikoloni uri arali vha tshi khou ṱoḓa u phasa ndi tshiṅwe tsha tshiteṅwa o vhudzisa mbudziso ya important nga maanḓa arali ni vha khou ṱoḓa uri vha swikelele zwine vhone vha khou ḓo swikelela zwone kha vha vhe na vhuḓifulufheli kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha khou ṱoḓa u tshi ita wa ḓivha zwi tshi khou nyisa gai nṋe ndo vha musaukanyi kha Phalaphala FM for 23 years ubva 1990 u swika 2013 nda humbela uri ndi khou pfa ndo ri tsha rufu kha u analyze bola ndi khou sokou i analyze na musi ndi songo i vhona bola ndi khou humbela vho u fhiwa tshikhala tsho uri ndi tou vha muhashi hapfi Ravhutulu vhone vhathetshelesi vha tou pfa Arnold a tshi khou vula ipfi vha mu attach na mini no vha musaukanyi zwo hasha vha ḓo zwi konana vhone zwo dzhia bola ya bva mulenzheni ya mulenzheni vha ḓo zwi kona ndari ndi khou pfa ndi tshi nga zwi kona nga maanḓa maṱanguli ndi khou ṱoḓa u aluwa ndi khou hasha ndo no ḓi fhedza miṅwe ya 10 zwino ndo no vha muhashi wa bola ndi khou lingedza u sumbedzisa uri mini zwo bva kha uri ndo to ḓivhudza nṋe muṋe nṋe nda ḓivhudza uri kha tshithu ndi khou tshi ita a tshi mbalele ndi ngazwo zwino na namusi ndi kha ḓi gidima marathon nda i fhedza hu na vha khaedu vhane nda khou gidima navho vhane vha vha na vho 20 18 30 ndi na ṅwana na vho 37 years mara u ḓo wana uri ndi khou fhedza phanḓa ha vhaḽa vhathu ndi tshi khou gidima nga luṅwe luvhilo lune vha luhulwane ngori ndo ḓivhudza uri hezwi zwo gidima ndi zwithu zwine zwi kha nṋe ende arali ndi khou gidima ndo fhedza ndi ḓo fhedza wa vha na that confident zwi nga si bale u ḓo fhedza whether ndi 90 case ya comrade marathon kana ndi ufhio marathon ndi vho sokou tou tumbula fhaḽa na fhaḽa uri a zwi pfe uri confident i khou bva gai na uri vhuḓifulufheli ndi ya ndeme ndi tshi khou lavhelesa kutshilele kwa namusi zwithu zwo no shanduka u wana uri khamusi na zwikhala tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vhathu vha balelwa u zwi wana nga nṱhani ya muvhala une vha vha nawo vha nga ri mini khamusi nga maanḓesa vhathu vha tshifumakadzini namusi ri khou vhona vhaṅwe vha tshi khou tou ḓola no ḓola uri vha vhe vhatswuku vhaṅwe vha kha ḓi vha vhaṱuku vho ḓaḓa vha si khou tou vhona u nga ri a ri khou tou vhonesana vhaṅwe vhathu vhane vha vha na mivhala ino fana na yashu une vha uri vho zwi amba uri vhathu vha vha khou amba uri havha munna vho swifhala u tshi khou vhudzwa muthu wa mufumakadzi zwi mbo ḓi namba zwo tou mu kwasha tshoṱhe khamusi ngo tou pfufhifhadza vha nga ri mini kha vhaswa vha namusi vhane vhaṅwe vha na muvhala wo no fana na wavho ndi zwa uri kha vha tende uri mudzimu o vha vhumba a tshi vha funa vha vha tshifanyiso tsha ene muṋe mudzimu kha vha ḓifune nga nḓila ine vha khou ḓivhona ngayo ndi dzulela u vhudza vhathu vhanzhi thiyo zwi vhona na nṋe afha khou gidima tshi ndi khou ṱoḓa make up mini ndi dzulela u vhudza vhathu uri hezwiḽa ndi zwo tou engedza vhuphirithi nyana mara musi wo tou ralo iwe nga natural beauty ya musi u tshi bebiwa ndi yone ine ya vha best zwine vhone muṋe vha vha zwone ndi zwone zwine zwa vha zwa khwinesa ende vhunzhi ha vhathu zwino ro no vha na pfunzo yo kona u pfesesa uri lukanda lu nga vha lwa muvhala ufhio kana lwa ufhio a zwi ambi uri a u tshi vhumbiwa tsha mudzimu ende hu na vhathu vhane vha 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 khou tou ṱoḓa wo tou ralo zwi si na ndavha uri khamusi lukanda lwau lu kha nyimele ifhio vha tshi khou ṱoḓa uri u sendela tsini ri tshile na iwe nga heneyo nḓila une wa vha u ngayo iwe u sa zwiḓivhi u tshi khou ḓo u tshintsha nyimele ye wa bebiwa ngayo roṱhe sa vhahashi ri na tshifanyiso tsha ḓuvha ḽo tou thoma musi ri tshi thoma u hasha kha vha ḓo nkhumisela kha ḓuvha ḽo tou thoma zwezwo vha tshi khou saukanya na ḓuvha ḽo tou thoma vha tshi thoma u hasha vha vha songo tshuwa ndi tshi saukanya nda ndi songo tshuwa ngauri thi ndo muvhudza uri nṋe nda ndi tou dzhena kha Phalaphala ndi tshi amba zwavho mara thi zwi vha zwi si tsha fana zwino vho vho tshi vho tou pfhi kha vha ḓe vha shume na iwe muṋe ndi khou amba uri tshi khou saukanya nga founu na musi tshi vho tou pfhi ḓai nga ngomu nḓuni dza khasho nga ngomu nḓuni dza khasho hu na mimaiki na zwithu zwi ro dzula hafha hu na dzi khamera khulwane a si fana musi ro dzula ri vhavhili ri tshi khou amba zwino mutambo wanga wa tshiofisi wo tou thoma musi ndi tshi khou saukanya ndi musi ndi stadium ha u sathu vha na hezwi zwine khamusi ya khou saukanya ri studio u tou amba ngoho dzi headphones uri dzi vha dzo dzula nga nḓila ḓe maiki na mini na zwoṱhe zwi a ita uri mbilu i thome u rwelenya na nṱha
utshuwa hoba uhone mutambo wanga wauto thoma wa musi ndi chikoto saukanya ofisi ndi kusaukanya ndi lwa musi ndo wana mushumo kaphalaphala noti zwa musi ndi chikoita zwa ramiloro ndi musi hoba uchikotamba dynamos na black leopard blackpool man blackpool so richipira hapo kha mutambo wanga wothoma wa musi ndi chikohasha bola zino apo ndandochuwa apalana ndochuwa ngori ndidza zotofuposwa pasi ya basi ngori bora vele vori vachitori rikho approve ri Ravhutulu vakhoyo hasha bola ndasa kuti fese uri nditothoma hava neda zinofi induction mara nditoliwa vamashige ngori vamashige vori vachivona schedule vambudhi mfonera vari hey ndikuvona uri wakhoita Kaizer Chiefs na Maritzburg FNB Stadium igame yanga yotothoma tingolingiwa petu ndikombera tuwana iwe man uri ndidhiva ndichikho uthusedza kha ruitiswa so zvanthusa nga maanda vothoma nga first 5 boya vari handi turi 5 minutes va 5 minutes yothoma nga kha chifhinga mashige vo va kha high peak ine wato zwipfa zori va khwasha bola za serious zwaita uri mbilu rolenta ndaijia 5 minutes yothoma ndazwipfa uri man ndo shuma maraiti kushumira kwanga asikone vajia mara vachijia vasijia 5 minutes vajia 3 minutes vachibuisa mic ndona mudinamata vandojia mic vathu vevatontutuwedza chothe uri ndimbodipfonga rithu zvimugwarani ndimusi uchikotambiwa dziklipi dzanga dza mutambo wanga wothoma khambekanya mushumo ya vandelani nga macheloni ndichidithechelesana mne ndapfori hamani ungari zvina ukhwine nyana ngori ndina vudhipfulupeli nemune ndari aya kutotoshima mafunga polish apa zvino ndikulutedze pala na pala mara uchuwa vohone ngamanda ndi FNB chine chacho nitamini chacho no vachine chakushimiswa zvino chodzudzanyulwawo chichikodzudzunyelwa 2010 ngori ndothoma nga 2014 so uhasha bola ukuchibona choita basa ukuchibona uchikohasha Kaizer Chiefs ni wadazuri yoticheliswa nga bathu banji kuzibona ukapharapara FM National Television ina vathechelesi banji ngamanda zvenezvo pedzi zvoita uri upfe kubva kubiko nyana marai ngauvana kudhipulupeli nori wofulupesa vaurwana uri ndidozviita vaupa vatenda khaiwe utendozviita leni loduva vachichaisa vatu vava kurimi hey tizinoraro vana dzifonu ya ili aduva ndowana dzifonu njingamanda ndimwe muthu ani ndikonda ngamanda ubvisa mutodzi ndotobhegwa ndotoraro zviyakonda uri ndibvise mutodzi marai ndilimwe la madoba line ndopesana ndobvisa mutodzi musi ndichikowana ipfi atutuwedzo zova zvithu zvine zomangadza vunji ya vathechelesi musi vachikodhivori uri muthu for more than 20 years ova musaukanya mara zvazvino uvohasha bola havana tutuwedzo ngamanda zvaita uri ndifile lathu zvine wava emotionally ndarotisa mutodzi ndinothe me avana na muratu wanga anodhanga murau wanga hava vathu ndo ndichivabvudzira ndikuhasha bola vari ai man ini vakuzviona zvinovone vone vakochinya zvithu zvothe zvova zviita vachikuzviitira radhiyo ungasisikuona mafungo ohasha bola mara chonitakadzawo ndichauri namusi ndivone dzinumber 1 fan dzanga kamafungo onthechelesa mowa vathu vane vavori vavatutuwedza ngamanda ndivo nyajiwa vavatutuwedza ngamanda vaumbule uri ndichithoma usaukanya hova ukhohasha vonyajiwa hova ukhohasha vomunonde hova uchikohasha vomusandiwa havo vathu vova na ndivo itofelerawo pedziyayo vonyajiwa ndivone muthu ane ndovesa ngamanda tsinisa navo vova sichatova mushumisani vonyajiwa vavatova a family friend ndivone muthu uve vatojena pasi vachiri Ravhutulu vasingoita hezvi Ravhutulu kavaite hezvi vonitotuwedza ngamanda ngori vova vamuhasha ndadhitodhavo nanne nazvanga ndingori tingotodhori ndive vonyajiwa ndotodhana zvangavo nanne mara voshuma ngamanda khari ndo lavheresa chiphiri chori muthu ave muhashi wa khwinesa wa ri tshi khou lavheresa zwa mitambo ndi mafhungo a research hevone kha vaite research ndi uri hezwi ri tshi tothoma to wana schedule uri kha hu ṅwedzi vha khou hasha mutambo huyu na huyu na huyu ndi muḓivha ndo dzhena fhasi chavuvili nga nnḓa mafhungo o ita dzi research dzori vha ḓivhe ite mini kha vha to funa zwine vhone vha tshi khou ita zwone zwi ḓo ita uri zwi vhale lutshele chavuraru ndi mafhungo a uri musi hezwi vhone ita research musi hezwi vhone vha tshi khou funa zwine vha khou ita zwone kha vha tevhele milayo ya hoyo mutambo vha ḓivha milayo ya hoyo mutambo vha ḓo ḓiphina nga khasho mara vha wana vha sa ḓivhi uri
thayo ya ndatiso i ḓalini vha wana vha sa ḓivhi uri ndi ngani vho Malugwane vho tenda bola i tshi tambiwa u bva hafhaḽani yo vha i thaho i sa thithiswi ye ya vha yo tea u takuwa hafhaḽani vha sa zwi ḓivhi vha ḓivha uri ri kha radio ri na only 3 pillars dzine ra khou ḓi swikelela kha vhathetshelesi ri khou tea u vha mvumvusa ri khou tea u vha funza nga tshenetsho tshifhinga tshithihi ri tshi khou tea u vha fha information kana mafhungo zwoṱhe hezwo zwithu uri nṋe ndi kone u fha vhathetshelesi mafhungo ndi vha mvumvuse and then ndi dovhe ndi vhe ndi tshi khou vha funzai zwi khou bva khori ndi tea u vha ndo dzhena fhasi nda ita dzingudo nda vha ndi khou ḓivha milayo uri ndi kone u vha ndi khou funza vhathetshelesi kha ri ḓo lavhelesa dziṅwe dza dzikhaedu dzine vha ṱangana nadzo zwone zwi vha kha mushumo wavho wa ḓuvha na ḓuvha hei ndo ṱangana na khaedu a ri thome kha unoyu kha uhasha u zwi vhona o ita preparation dzoṱhe dzine nda khou dzi amba ho sala 5 minutes uri mutambo u takutshedze afu tshi vho pfhi ho no vha na dzi challenges dzo mutambo a ri tsha u ita ri khou tshintsha focus zwino kha vha tou tshikwi vha ye kha mudaivo mukene ri ite mutambo uno khou tevhela u khou takuwa nga fhasi ya minute dza 4 zwi amba uri vhone vha khou tea u tshintsha focus mara arali zwithu zwine wa zwi ita nga ḓuvha na ḓuvha zwi ita uri zwithu zwi tshimbile zwavhuḓi dziṅwe dza dzi khaedu dzine vha funa dzi ḓivha ndi zwa uri a hu na muthu ane nga takadza shango ḽoṱhe ndo dzula thekisini thi vhathu a vha nḓivhi vho Ravhutulu avhaḽa muthu nga nḓila ine vha funa ngayo chiefs ndi uri hezwi chiefs ya tokora vhu ḓo tou pfha nga nḓila ine yo ṋanzwa ngayo mambulei ndi uri vha tshi tou irwa nga nḓila ine nda ṱangana navho avhaḽa muthu hei ungari ndi nga tou vha rwa nga mpanga nga tshenetsho tshifhinga tshithimu wa muthu a ri hei avhaḽa muthu nga nḓila ine vha funa ngayo chiefsini nṋe ndi pfha vha tshi funa chiefs ngori vha tou ndondomedzana ipfhi kana wa pfha vha tshi vho nga vho pfhela ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa ita uri u pfhe u na khaedu ya uri hei hei industry ine nda vha khayo ndi nga si takadze muthu muṅwe na muṅwe zwi amba zwiri zwino vhone kha vha ite mini kha vha focus kha zwine vha khou ṱoḓa zwi achieve kha unoyo mutambo u sasaladziwa ndi ya ḓuvha na ḓuvha ri khou vhona zwi tshi khou itea kha muthu muṅwe na muṅwe kana kha vhane vha vhori vha konesa nga maanḓa so ita zwine vha ita zwone vhone vha livhana hani na neyo khaedu yo sasaladziwa ngauri tshiṅwe tshifhinga naho muthu anga amba uri nṋe thina ndavha nazwo no ya nga nṋe ndi si khou tou vhona nga ri zwoṱhe zwine ra vha ri khou zwi vhona zwine zwa vha zwi khou ambiwa zwi zwavhuḓi nga riṋe zwi a dzhena nga ngomu mbiluni thihu muthu vhunzhi ha dzi tsatsaladzo ndi dzone dzine dza ita uri dzi fhate muthu zwi bva kha uri una character ḓe kha vha tende u sasaladziwa nga maanḓa kha vhaḽa vhane vha tou ḓa kha iwe vha ri hei kha vha khwinifhadze hafha na hafha na hafha na hafha ndi zwone zwine zwa ḓo ita uri vha kone u aluwa sa muthu arali vha sa tenda u sasaladziwa a vha nga aluwi sa muthu kha vha ḓiṱukufhadze musi vha tshi sasaladziwa kha vha tende musi vha tshi khou fhiwa dzi ngeletshedzo kha vha tende zwi ḓo ita uri vha aluwe kha mushumo wavho wa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe phamkirikiti yo ṋanzwa mambule vha zwi humbulisani hezwi zwithu ndo zwi humbula ngauri ndi tshi ḓa bolani vho Mashige vha vhono vha na trademark yavho kana signature yavho mbedzi o vhono vha na signature yawe na nṋe ndi funa u ḓa na identity yanga bola i tshi swika mambuleni i swika ya ita mini i swika ya ṱangana na mambule nṋe ndi nga sokou ḓiri yo kuḓana na mambule kuḓana na mambule i tshi swika hafhaḽani i vha yo ṋanzwa mambule nga dzina nga ipfhi ḽa Tshivenḓa ende vha i vhona a vhona nga nḓila ine mulinda vhuno a vinyiwa ngayo zwi tou fana na musi ene o dzula o relaxa hayani muthu a ḓa a vula vothi a songo zwi lavhelela a sokou mangala muthu a tshi vho ri cricket ndi musi bola yo ṋanzwa mambule zwino ndi ngazwo zwine nda ḓa na mafhungo uri pam khilikhiti ngori yo sokou tou dzhena a songo zwi lavhelela a ri siko zwi uri mutambo u khou tamba zwino kha vha ri itele phamkiti na yo ṋanzwa mambule uri ndi musi ndi tshi ḓo ṱalutshedza fhedzi uri bola i khou dzhiiwa nga Jones ane vha mufuna vha mutakalelaho vha ri ndi Mr Lavalava a i dzhia a i ṋekedza Miss P ya fhaḽa kha Terry u khou tea uri a i gove a tshi i gova ya dzula kha ṱhoho ya Miss yo dzula kha ṱhoho ya nyina i nga dzula ya i dzule kha ṱhoho ya Vharafele ya ṋanzwa mambule pam Kerekete. Does one. Azingangoma malobani zo serious. Isongo baka bophola, ai baka bo kabaravele ka bophola zwi. Zwavhuḓi ḓo funa roto edzhia nga bola ya milenzhe ya vhafumakadzi. Vha phalaphala. Ya, ari to make a bo ravele iye ka bophola. Ah, tshikimu ndi natsho. Okay, kabar. Ndi musi ari to thoma itshi khou tou bva murahu i tshi khou dzhiiwa nga ṱanganedzani ani khou tamba kha vhune ha vha vhuvhili a dzhia bola a i ṋekedza DJ shi a i bvisa iḽa bola a tshi bvisa i sa fhaḽa vhukati hune ha vha na Rospiwa Nethengwe vha mufunaho vha mutakalelwa vha ri ndi hei vha mu vhidza ngo tou ralo a tshi bvisa bola ri phasi o isa fhaḽa phanḓa hune ha vha na LC a dzhia bola a i ṋekedza Tshimangadzo Murobi u khou tea u dzhia nga mulenzhe wa Chamonde ya ṋanzwa mambule pam
Kelekete. ne vhunzhi ha vhathu vho balelwa wana mishumo nga maanḓesa ngeno kha kuhashele kwa bola ngauri muṅwe na muṅwe u vha tshi khou edzisela vho mashige vhone vho ṱuṱuwedziwa nga mini uri vha ḓi wane vha tshi khou vha vhone vhaṋe zwo bva khori khamusi ndo shumisa na vho mashige ndi analyst yavho nda zwi vhona zwori heyi ndi identity yavho nṋe na nṋe ndi tea uri ndi ḓe na zwanga nṋe muṋe zwine hezwi zwi ḓivhiwe nga vho Ravhutulu fhedzi ende zwithu zwoṱhe zwine nṋe nda vha ndi tshi khou zwi ita a thi vhoni hu na muthu ane a nga vha ri ndo zwi edzisela mukene mara zwi bva kha mafhungo uri u tea u vha na u tshi khou tea u vha mushumi ane a khou shuma kha radio lwa tshifhinga tshilapfhu u funa u wanela zwithu zwine zwa pfhi creativity u kona u mvumvusa vhathu zwino ndi vhona u nga ri zwi khou ndilutshela ngori kha mafhungo a creativity a zwi mbaleli nda ndi tshi khou amba na mubveledzi wanga ndi khou muvhudza uri why ri sa ra ṱoḓa nyana khamusi tshikhala nga ngei bolani ri vhona uri khamusi ri nga wana mushumo wo hasha bola zwino ra ri hei mara namusi ra nga ri khuya thaidzo ndi ya uri ri ḓo ḓivha vhatambi vha chiefs na vha Orlando Pirates na dzoṱhe dzine dzi dza fhano kha ḽa Afrika Tshipembe musi u tshi o tamba vho Haiti hu tshi vho tamba maṅwe mashango a ri nga ḓivhi vhatambi vhone vha zwi konisa hani u ḓivha ḽa maipfi madzina uri yaya khanyi vha tou amba dzina ḽawe na tshifani ndi ala mafhungo ndi amba uri u tea u itwa research musi ndi thoma to ḓivha uri ndi khou yo ita game yo imaho nga uri i nga kha ḓivha i kha dzi international zwi amba zwori ndi funa u dzhena fhasi uri ndi ḓivhe mara ri vha ri tshi vho vha ḓivha vhaḽa vhatambi ngori ri khou tshila zwezwo ndi vhutshilo nga ḓuvha liṅwe na liṅwe tsho salaho fhedzi ndi tshi tori kha i shango ḽa Haiti a fhethu vhatambi ndi vhafhio nda wana havhaḽa vhatambi hu na zwithu zwi no pfi formation vhukati ha mudavhi ndi ḓivha uri u tamba kha tshanḓa tsha monde sa mutambi mutsireledzi ndi mutamba murahu no tamba kha tshanḓa tsha u ḽa u tamba vhukati kana u tamba phanḓa ndi mutamba phanḓa wa vhuya wa wana zwithu u tshi fhiwa team list wa kona u vha vhekanya ndi ḓo shumisa team list heiḽa nda ṅwala for only 5 minutes yo tou thoma u bva hafho zwino ndi ḽa zwine rari zwi khou suvhelela a ri ḓo lavhelesa uri zwa zwino vhono vha kha television vha vha tshi khou ita mini kha television hafha kha SABC ndi tovha mushumo wa SABC zwavhuḓi vhuḓi hune dziṅwe dza dzi percentage dzanga ndi khou dzi shumisa kha phalaphala hune kha phalaphala ndi vha ndi muhashi no ita dzi voice artist hune nda vha ndi khou ita dzi promo fhedziha ndi mubveledzi ane ndi khou bveledza zwa mitambo kha radio kana television nda dovha nda vha muhashi ane nda khou hasha mitambo noti bola fhedzi radioni na television ngori ndi khou sokou pfhesesa uri ndo vha muhashi wo tou thoma sa zwi sathu vha na muṅwe muhashi o hashaho bola nga luambo lwa Tshivenḓa kha television zwo thomiwa nga nne ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ndi khou sokou tou vhona uri ndi tea uri ndi ḓi rwe khana ngazwo fhedzi a zwi ita uri ndi ḓiṱukufhadze ngauri kha nne lwendo lu kha ḓivha lulapfu nga maanḓa nda mu vhudza uri zwino ndi khou bveledza dziṅwe dza dzi mbekanyamushumo dzine dzi ḓivha dzi kha mafhungo a zwa mitambo hanefha kha dzi television ndi zwithu zwine ndi khou pfha ndi khou ḓiphina ngazwo ngori ndi mudza uri ndi khou ṅwala zwi script zwi amba zwori ndi zwithu zwine nda vha ndi khou zwi ita hanefha na SABC ndi a kona u bva floor number 3 nda ya floor number 2 nda yo shuma kha muṅwe muhasho zwi tshi khou bva kha uri ndo to khokhonya nda ndi khou humbela mushumo ngo to bvifhadza kha ri ḓo lavhelesa season ine ra vha kha 2024-2025 vha vhona u nga ri zwi khou tshimbila nga nḓila i khou ḓifha ngori ndi khou vhona u nga ri naho Sundown khamusi tshi nga fhedzisela yo kundai a i nga ḓo kunda thimu ine ya vha kha vhuima vhuvhili sa last year Orlando Pirates ya vha i kha number 2 mara yo saila murahu kha Sundown nga 23 point ndi khou vhona u nga ri tshikhala tsha u valela dzi point tshi ḓo valea tshiṅwe tshithu tshine tsha vha tsha vhuvhili thimu ya Kaizer Chiefs i kha i vhuye vho mani i ḓe kha mbambe ndi khou vhona u nga ri i ḓo swika musi ri tshi khou sedza dzi signing na mafhungo a technical staff ine ya vha nayo u bva kha mugudisi Bonabi nga u tou angaredza ndi khou vhona u nga ri kha vhu ḓo vhona magezi yo no kuvhanganya na point zwine dza swika 4 ya kha 5 i tshi khou tou bva u swika zwino zwi khou sumbedza uri zwithu zwi khou konḓa ngeno hu na uri ri na Amazulu ine a i thu wana point 19 thimu ine ra ri khumbulo uri khamusi yo vhuya ya fhedza khalaṅwaha i kha vhuimo vhune ha vha vhuvhili i tshi khou gudisiwa nga Bobeni Makhathi zwino i kha vhuimo ho fhedzisela yo no shakulisa na mugudisi zwi amba uri khalaṅwaha ya 2024-2025 zwi tshi ḓa kha Betway Premiership lisegazini nga u pfufhifhadza muledza wo vala vha nga si muledza wo lumela vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri vha funa nga nḓila ine a ri ḓivhi zwori ndi zwifhio thenga dzhima ipfhi Mr Lavalava sa mubveledzi wa mbekanyamushumo fhedzi ai tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra vha ri tshi khou tshi ita vhusiku na masiari ri vha ri khou itela vhone ngauri zwoṱhe ri vha ri khou itela vhone sa muthetshelesi wa Phalaphala FM uri ri fushe vhone nahone ndi tshone tshivhangalelwa tshihulwane tsha heinoni Phalaphala FM ndi ngazwo ri tshi ri ri nanwi misi yoṱhe kha vha ḓivhe uri hezwi ri ḓo vha ri navho misi yoṱhe ri ḓo vha ri khou vha mvumvusa ri ḓo vha ri tshi khou vha funza ri ḓo vha ri khou vha fha mafhungo zwezwi zwa tshi khou tou bva itea ri vha funa nga maanḓa
Ravhutulu ndikulibonga mandesa chipanga chawo. Haleluya. Kezo mndichiriso para FM atambeke mshimeshe Namusi ya Rodigeda yuchimira ngotorali ndishita mulipo mtu mwana mungo oba uchipida cha inombeka mshumo. Kaba zumbure mndichiriso para FM rinombeka mshimo yoiterwa abone arada basi kupuri boni yeba isikuba kwa makaba ibeka na baba isubeze mwane bapuri hoi idurumu kwa machote. Musi ndishita kwa hapa ruka mafungonia wa raya butahe akunte inombeka mshimo ya aria zezeni bakodisiranga Jones Mr. Labalaba ubaka MSP na Ravhutulu kaba ise mafungoni kaba ise mafungoni kokora. Bora kela iko tuwa iko engeni mafungoni kusika ya wana racheta na jiani Mitambo asizo ichiko nanzwa mambure. Ngutijia. Pam kirikiti. Pam kirikiti. Madekwa na budi. Rodigeda na Miss P. Para FM.